Omukoro gubire guruho no kusima Ruhanga gubire mu maka g'omwami Ayeranga omu kyaro kya Kirubi omugombora ya Bugambe omu district ya Kikube kandi gwikirwaho minisita omuhwezo w'enshonga z'abakozi Grace Mary Mugasa. So kibere kisemboke gali president w'Yanga kandi nkatumwa tracteyo era nyakishikya halo omukoro kandi nisima mukama abwa bishop kya kiroho abo kuba naito ntumusibira tusemereirwe nto waitu ni watu tracteno president atumuhaire ine ebikwato byayo byona biko agende akole okulima okw'omutindo. His Grace Stanley Ntagari yagamba ngu tractage nwe yagishabire kandi naija kumuyamba hamwe n'abantu abandi omu kyari cyaro kuturamu. Tekirize kurungi omusabire yapekisembo kinu kandi nikimanya ngo kisembo cha Christmas abakuba ize kakasika ka Christmas honorable minister ngoza kusima kandi kusaba uragenda utinsa president of Senior kandi nzima mwana wetu gajja yange Mr. Christopher Yaranga onasabire ahondere ibintu bikandi yakurumwe kw'amani Kristo kwatandika umulimo weta taimchikono mukama mafomukisa kandi webale muno ngoza kusaba mukama hezo mukisa president waitu ndimene byarukona kubembere hanga yaito. Minister Grace Mary Mugasa yagamba ngu tractage nakabonero ko kusimura abantu mu cyaro eki ngo bine kuhinga byinji ebero kubasa kuzumu kataraka roho bwa hatabwe imirimo yo kutimba amajuta. Bayikarani bagamba ikichweka kya bunyoro kirimo amafuta nebichweke ebindi kandi amazima gali ngu gavumenti etiremu sente kurora ngu engudo zakorwa kandi tukutekaniza Kisahi Kyenyonyi tukutekaniza refinery ekikare ekyo kijja kufuuka nakyo city already oil city bakagitwaho ima baita abantu okurura bali mu bayingi nabo ekyo kijja kuba nikyetaagisa ebyokulya abantu tukikwere kirungi tu importing ebyokulya kubiha handi kandi tuyina itaka lirungi tusima muno habwe miremu kose ya polire kanisa kandi na president ya Rurango quick okurura nti mu ereza tracten kaikara of course nawe nayenda muno ebintu by'obulimi commercial agriculture of course ka president wa tugambira buli kiro kuruga andima eyekida don subsistence farming tugaruke commercial farming so kyayo tukulira tracten kugenda mu Kidoma yamba ne kiramfumbi cyoke bindi Bugambe na handi. Abanyishengera babiroho nk'abakisho tractor kwebwayo basimire President Museveni kandi bashabango bahereza wa tractor bucyaha ruborumuruka mulinga kwa State Bishop ko muntu wabantu nabantu ba mukikuba abantu ba mu Kidoma parish bagenda kugoboramu kijja kunyama nko mukurasa okubanka bankitandikiro iro rede nguziro tractor ibiri betizi kumara gonze ngambire sub county nazo tizikumara so my as an MP kandi nka general secretary wa Bunyoro parliamentary caucus tukwenda kusaba munongo tractors in artist government zitekere kimu program ekuziteka a parish level. President Museveni ayosire natera abanya-Uganda umurango kureka kuhingira enda yonka ngo batandike kuhinga ibiro kuruga mu sente gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.